алейкум достор. Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары, жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көк бөркөй ормандары. Мынакей бүгүн Белсаз жайлоосунда достордун улагына келдик. Башталар алдында турат. Ушул улакты уюштуруп түптөп өткөрүп аткан агаларыбыз менен бир экөө сүйлөштүк. Улак тууралуу. Рустам ака. Ассаламу алейкум. Баландар. Ушу төрт достун улагына куш келсиңер. Биздин ушу достор бүгүн жакшы ниет менен улак берип аттыр. Аллахым тынччылыгын берип ушу төрт достун улагы эсен аман, тынч аман, бейкырсыксыз өтсүн, а? Кана омин. Омин, айтқаныңыз келсин. Полбон ака, болот ака. Недейзем, ушу Рустам акам айтып кеткендей, бар жогуна салам жолдойбуз. Ушу бүгүнкү былтыр ушул Рустам акамдар улак бердиле. Ушул жерде. Быйыл Кудай кааласа дагы мына ушу төрт дос дагы быйыл дагы улак берип атат. Улагы тынч аман, бейкырсыктан алыс болуп, ушу тынч аман өссүн. Ушу палвандардын билегинен күч кетпесин. Тынч аман ойноп күлүп кетсин балдар. Айтқаныңыз келсин, болот ака. Кыргызстандын эреңиш боюнча чемпиону. Мынакей улактар жакшы өтсүн достор. Бүгүн алдыда дагы аксакал балбан абаларыбыз менен сүйлөшөбүз, маектешебиз. Сүйлөң ака. Айтып отырган чоңдоша батырам улак бертада тынччылык болсун, аманчылык болсун акчы. Нерде берген улагам ушул тынччылык болсун. Бөздө Кыргызстан тынччылык болсун, ушул аманчылык болсун. Жакшы болсун да. Ошо неттерди ойлонуп максат. Кандай ойдо берсе, ошондой болсун да. Ой, айтқаныңыз келсин. Бул жерде акчаларды конвертке салып 5000 сом, 10000 сом, $50, $100 кылып ирет деп атат. Палван. Азыр ылдый ал түшпөйт. Мынакей улак чапчуу жер. Белсаз жайлоосу, чоң таш, ылдый чоң таш. Турадын аркы бети өзгөн ири суу жак. Жогору жагы казармага кетет, ол көрүнгөн айыл калмак кырчын. Андан ары ошо кулдан эместен ары тура өтсөң туннель казармага кетет. Бул саз жайлоосу деген себеби Белсаз жайлоосу мындай саз жерлер көп. Аттар өтө ушул жерге. Былтыр улакта да көп жаткан эле жыгылып. Негизинен улак чапчуу жери жакшы экен. Ушу саздыгына бир аз кооп турак жерлер бар. Самсып келип атат мына аскерлер. О, жатат. Мөрбага сүйлөйөрүң, бир сүйлөп. Эми жигиттер, бүгүн ушу төрт биздин жигиттер улак берем деп элден паталанып жатат. Улактын башташында ушулардын бою менен куттуктап, мына төрт досту бир кучакташтырып дос кылып коелу деп чечтик эле. Мына төртөөңөрдүн тоюңар той улансын, а? Бүгүн улакты тынч аман ойноп күлүп өткөзүп алалык, а? Ошо өзүңөр башкарып, өзүңөр эми карайсыңар эми. Мына калпагың башыңа түшпөсүн ушу. Үй бүлө бала чагың менен тынчталып жүрөсүң. Кана. Өмүрбектин сөзүнө кошулам эмес. Эми биздин мына жоролор ушу жоролордун ичинен төртөө достошуп, төртөөңөр ынтымак дос болгула. Ар дайым жакшылык болсун, тынччылык болсун. Ушу берген улагыбыз тынч өтсүн. Тынч өтүп бүткөндөн кийин ушинтип Кудай кааласа жакшынага патар менен кетет, а? Жакшы өтсүн. Мына Турат балбан, өзгөнүн балбаны, Кара суунун балбаны. Өзгөнүн. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулуллах. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Аллах Тааланын эң жакшы бир көргөн сыфаттары ушу достошу да. Ахиреттик достон болгула эми. Эки дүйнө бактылуу болгула. Кандай тилек максат кылып жүрсөңөр, Аллах Таала баарын өзү кабыл кылган болсун. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Турат менен өзгөн карасы менен өзгөнгө ачканбы? Өзгөн окшоп. Сен деле мен атыңа. Мен. Мен бирден жалыма кой беребиз, мындай кылып эле эме кылсын видеону. Мен Жок. Бул немеде калат, Турат. Турат. Аракта калат да. Турат. Калат. Мындай өмүр өтө. Ооба, мен бардым кана. Мында дизилер. Опа, ана. Gel, неме, кана, оператор.
Ушул алмады экен тұрған жанакы биз албай койгон тай экенсиңиз. Биздин аттын укасы. Шуну албай койгон уштай. Ömürge. Sayır gel. Ömürge. Hayır gel. Ben razı elem. Sayır bekle. Ne anladın? Sayın atın karmak durgun. Улак көргөндөргө сый кылып жалына торпок салып атышат. Ушул 4 дос. Сесіне келмедің да. Белінен қарма, белінен. Екі қолды белінен қарма. Тұрт нарaka. Салдыңыз. Болды шынайла тұр. Алмазага торпок канча чыгып турмун? Торпок 65. 65-ке чейин да. Sayırdı tat. Kutu gel. Var canına. Yesep. Turat böyle turat. Tamam peş durdum atınız. Ya tart. Buna karşı kır. Daha kime ne? Hemen kana. Turat gelmeysin Turat. Turat. Ana Turat. Turat gelmeysin. Turat. Turat gelmeysin. Gel ben. Turat aka. Turat kasım koyalım. Turat aka. Gel. Birinci. Kararına gel. Gülü Allah doğuz balbılday Tatlıcık değil kaysı gırgı canlı bay Hasmındırı sağdır sansız yok o da At üstünde Kırgız kana aldırmay Kırgız kana aldırmay Улак башталып атат жигиттер. Өзү кырсыктан сырткары, ат жалы жеңил болсун, жакшы улак болсун. Балбандар жыгылбасын. Аттар жыгылбасын. Ya palvanlar, mağ torpaq çoğurak. Ekincisine kisneke torpaq var. Nasıl ucak varganda atılma taşmayın. Şunu zamanda öldü. Turtursana. Koppoza torpaqı götür almayasın. Bir şeyler. Koyağa dört usta olmalı. Haydi koyduk o zaman düşük ödesin. Ат жөнөй деген жаныбар, жакшы ат экен. Жалга түшкөндө эле аракет кылып. O minge patanlığında başta veriyorum. Anan sorun başlaganda, anan giyin başkadan patak alalım. Ana o min. Ana görmeyin ha. Hemen aytıp koyuş gerekler. 4 dost. O жерде Şair, Kutman, Turat, Kerimбай. Şular sorunçu. Özdörü. Kerimбай, kolda giydirmeyin. Abi belgili eken. Kerimбай tursun. Ömer'e dördödün bir öyle sorunçu. Bir öyle sorunçu. Sorunçu. Özdörü karar, özdörü sayar. Biz aksakaldar, temtuşlar, ayak veya ciyirmağız. Karap durağız. Kim ne kılgan? Uruş janjalı жоқ, жақсы тек жири жоқ. Үйреңе мынаса кылып, үйреңе коюп берип чабасыңар, хайка кой. Ат сабай турган күлөш бол. Ана укпай калды деп дегенде сазга барганда токтотосуңар, эсеби жок. Жөө чабасыңар башка. Ана бизде дагы 2 палван бар, 3. Чыңгыз деген палван неме? Бакыт палван бар, Эркин палван. Анан кийин Kimele? 3 balvan var. 3 balvan var. O жерден үйреңерді алып чыгат. Ömer Bey Erkinbay balon. Teke kimin salsan sırası patağı olat bitiriyor. Şimdi olmasa sırası toktaydı ulan. O min patağılavaz kapı olmayacak. Sadra çıkıda üçüne patağılavaz. Azır nerede canağı tek beyin nerede? Oşalar çıkıp alıp çıkar. Balvanda. Çıkıp sorunca kayın. Sazga düşse sorunca. Üçe düşüyor alıp çıkar. Sazga bakıyor. Sazga
Баняға апарып салды. Сазға барғанда. Омин. Қанша чапқыла. Жерге урава, жерге уруп берава. Vurdu жерге. Менкine de batpay kala ukum. Nık durat da. Sağınıp kalıp bir koyuyorlar dağı. Kattu baştaldı. Düşürüp aldı. Жиырманың жүнді ат салыш болады. Kaldı da. Апчығы апан әкеге ашырғанына 2000 сом сорын айтылды. Baştalыşı 2000'den baştaldı. Torpu orra eкен. 65 deyip duruq, andan orraqtay gördüm. Ora? Күн салқын. Көтерілді. Келді шалған оқшын. Келді шықылайып. Қараулаққа келді шалған. Шына қайлақ деген ары қалай.
Aksakallı karaklar işte, ne olur? Asla vermezler, adım lak lak bek, bana ayrı Sen kamerana tatlandı gene. Toyota'na Toyota'nın çaban etmesin. Şu Toyota'na kadar biz kadar önçülük amaçlık densoluklarına Uzun bu çeksin. taplantılarına veri görsün. Toyota'dan 5 lira çok Toyota'dan basın ha. Şu Kırgız Bulut oyunu Özgün örsün ha. Oyun tinç etmesin. Emin Allah. Dur, hayatın hayatın gibi ki. Hayatı et koy. Hayatı et koy. Hayatı et koy. Kusura kalma bir de. Yok, hayatı et koy. Kaçacak, kaçacak. Cennet de kuştan gelmek. Ne o? Hayatı. Ha burada. Şuraya. Sürüştü. Suda ile düştü. Kötürüldü, çok sürülüp durdu. Kattu çalışıyor da. Koyup aydat, kasıra kusur birbirine koyup aydat. Birincisini geldi çaldı. Çestirmak jüret. Şumkar jüret, vakit jüret. Şuva ukam jüret. Bir an durasın hadi. Balvanın bari geldi. Cukaka jüret ortada. Şumkar alat o. Götürülmeydi. Yarım saatte yol kaldı. Atılış katlı oldu. Yer kuruk, köp çöp. Sazcaka var öyle geldi. Götürüp kaldık, şu ettik eretip kaldı. Ya azamat kim olsa dağı. Tartıp koy, üstünden tartıp koy. Kim? Joldoşun keygen eken de. Joldoşun. Hey, sekin gel çay. Çok götürülmeydi. Ya zaman. Tartıp çapkılı adamlar aslında.
Götürülmeye de. Sen buna salaşı olgula jigitler. Koy beri olgula bir-biriňerge. Atsal öyle götürgüzbey atat da. Çok götürülelek. Götürülelek ikinci sorundağı. Bakı. Yaxşı aldı Marat. Marat çoluk direktegi. Havaya kaçtı. Yok posta ya. Havaya gelmez. Karma tosup kaldı. Çıkıp kaldı. Yol tutuyor. Bazar Korgon'dan kelgen mına bizim palvanlar menen süйлöşöylü. Ekibay palvanın nineleri. Kanday inim kel. Жақшы. Кандай болуп атат? Жақсы. Саламатсың, жақсымы? Улар жақшыбы? Жақшы келип алдыңарбы? Жақсы өз каттыс. Кандай болуп атат тамашаны? Жақсы болду. Жақшы болгудай. Кол жүрүп атабы иним? Жок, жүрсө жүрөт ага. Алдыңбы бир-эки? Азыр бир-эки алдым, болбоду. Торпо оору жеңилби? Орта. Орта? Оору сүйдө. Молодец. Азаматсың. Бул да мыкты мырзаларыбыздын бири. Şu jeri kaynap atat. Bul жерден да көтөрүлүш кыйын болуп атчамас.
Kim götürdü? Daha kaldı. Sürülüp kaldı o. Azamat maratonda ikincisini aldı. Talaş tartışqa düşkön torpaq bolduq şekilde. Kimge aşağı atat? Men Aziz okşayt. Aziz eken. Barpılık Aziz Turbay. Aşırıp verdi. Can Aktay. Olmaz Acıntay. Turadaki sorununu aytqom. Sorun 3 milyon bir karışık. Sen ne var ki? Yine kodar sen ne var? Mına kalkam. Atıyor bak. At veriyor. At veriyor. Kim doğru? Hadi kaçtı. Dur bırak. Kaçtı. Kaçtın hadi. Koyun. Birinciden şöyle tutup sıç bolsun. Şunday Итман kulaklar köp bolsun. Ne tuğamızın netler kalmasın. Kırca salaman olsun. Palvan attı tanıştır. At özümün attım. Adam atsın. İyilik tabi. Bu ya John Truva. Şunu da diyor. Çekeyken tutukla koydum. Kimge koydu? Ver alak yok. Salam Az bir tartıp baratken koy. Zor atıyor.
Айыздың қарышқын тартып қойынан тартап жіберді. Екінші тұрпықты тігіп сойып атады дайырдап. Қарышқырға келдік. Барқын жігіттері. Қарышқыр, өлтірік. Ава, bir görsatып қой. Қашты атын машина? Бұлиян бар ма? Мына. Өлтірік. Көксерек. Бұлиян бар ма деп? Ақшасын алып қаяқтан. Ақшасын берді? Ақшасын берді. Қандай? Ekin. Келем дағы бір жақшылау аваларыңа дуаны бер. Қалбан. Президент жел жүртіз тынш болсын, ынтымақтастық болсын. Шынтып ниет қылып, жорылар чоғыл бұлақ беріп атыр, ниеттері қабыл болсын. Дайын осындай биримдикте жақсылықтар көп болсын, ынтымақтастық үзілбесін. Олмен. Азаматсың, алай. Білеңерден күшіңер кетпесін, палвандар. Елдің бұлақты чағып жүрерім. Өзіңді жақты болып көресің. Еріндер ақ тартпап тұрды деген жер сен қалған жерің болады да. Bakayaka. Ақсақал, Ракешеге Бақаяк екеуін бірінеген да? Бақаяға қатты қалады атты. Жақында 1950 мың атсат па? Ошол үшін. Бақаяк өз сарышылы. Неғылды? 950 мың атсат. Көк аты барлы ба? Ошол. Бұл видео чыгып алып көбін атын жақсы сатып атады да. Тоғыны көрсетіп елечі. Тыныш тұрған жерден мияқты секретіп атабыз да. Әкелер. Әкелер. Әккеш. Arkadan nasıl bağlı? Қатты басса ұлтата қарап айтады. Бір-біріне қарап айтады. Алдырған ғана оят шапы. Жаңылық келтіріп. Тасмакен жаңа тұшылды. Жақшы барат кен, жақшы барат кен. Шуақ қармақ оқшиды? Ой, бұл барқылықтарын аттары қылы кен өзіне. Çoğun ödem var oklarına. Taktik. Okay.
Sinyaq sekirip ketdi, qalanın yerinde. Çüde koy küröngdü. Panama kiygen jigit çüde koy küröngdü. Argen. Dostug'un. Argen Abduldayev. Жаңылы қатарымызға қосылды. Әлбетте игілік қалайыз. Қасмакен жақсы барады. Жақсы аталып қасмакен бір ашылып чайқамай жақсылап жуу бересің. Екінші улақ келіп тұрады бұрық. Аяр. Учурда жылдызы жанып аттан кымбаттын аты келди. Бул топту тоготпой жатты. Кымбаттын аты? Шындыгында жакшы. Өзүнүн аты? Өзүнүн аты. Куда түшкөндөр көп болот. Ошогобу? Ооба. Aka attın başına olmadı. Argen'de kara kumbat. Argen engiliptir. Bir saattan beri götürülmey turgan jer. Argen palvan kelip ele kirip hareket kılıp aldı. Buna Xudo kalasa görөбүз. Albatta bardık palvanın umumatını bersin. Gördün mü? Top da alıp geçsin araka. Canlı kaç. Şu tarafta oğlum. Tora kaçkar. Haksızlık var. Salva tutma. Mala ukalıklar. Burap dur kayra sal torattı. Turat aldık şeyde. Turat götürüp Turat alak. Argen narcanan yerden beri atsan mı diyeyim? Zulum bu. Argen emes mi? Argen mi? Argen onda odatken Turat'ta. Karamartıklar kiri öyle tak da ortaya koydu. O baharatlarını. Çıkmayın. Kavrular şöyle kaldı. Sen git. Sen git kaç. Kımbat alıp git bana. Geldi. Benimce kımbat alıp gitti o diyeyim. Kımbat bıçakta kaldı le. Görünç. Narca kaç. Oşal alıp gitti. Beri bastıra beri. Beri bastır.
Kımbat, karamat. Ana jaman geldi. Jaman on geldi de öz şahar tele kayırıp saldı birokçu. Attағы Mat келген ушундай урат өз. Attағы kına beredi eken öz. Оңузудай кап деген ушуда. Аргенге болуп. Аргенге бер турап берип берген. Аргенден кайра бу кайрып кетти, оң болуп кетти. Кинодағыдай болды. Kaçırıp uzattı. Yığılat. Жерге урабы, же бирөө качырабы. Мыктаттардын бири азыр ушул Жалал-Абадта. Жакшыны жакшы деш керек. Көз тийбесин. Uşu çipke teke salvalı buna müzüret tutup alasın. Cengileri içine bıçak salva. Hayata bıçak inin üstüne çalap. Kim alıp ketти? Şumkar bu. Жерге. Ay düşürüp aldı da. Düşkönde эле сүрөдүлө шумкар алып. Жалга чыкпай калды чамасы. Жүк ака балаңызды карма ойлантын. Ай жүк ака жакшы болбой атат да сизге. Ал эми азаматтар алгыла. Каттуу аталышып атат. Sürüyor da şu teyze kaldı. Nada şu. Esemez, esemez. Esemez. Burada kekerim. Burada kekerim. Motosiklet kaçtı. Fazla düştüңөр бирок. Суга düştü. O жерге барып түшкөн болсо, жок, жалда экен да чагым улага. Жалда турбайбы. Кимге ашып кетти? Ортодон башка эле бирөө алып кетти. Karim Fırat. Ay götürülüp ketти. Каттуу бол татулак бирок. Ойбой. Бир торпокты үзүп алышты. Теги жок эле үздү бирок. Бакы палбан качкан турбайбы? Бакы. Кочон палбандын укасы. Ажы. Бул жана Урустам дегендин аты. Кашкат. Ноокаттан келген ат деп атат эле. Çuak менен мадаш жандаган, жанындагы чаңгеттик толкун. Кимге алып кетти? Палбанга алып кетти, кочон палбанга. Палбанга шонгон, кочон палбанга.
Biraz yetişmeye kaldık. Tilek'e karşı. Tamaşa qanday ötdü? Qayerdan geldiniz aba? Yirisudan geldik. Tamaşa жөнүндө oyunuz qanday? Bugünkü tamaşa şu жақсы ötüdü. Şu'dan Joro dostlarımdan vergen tamaşası Allah'a şu жақсы, Allah'ım жақсы günlerinde жақсы tamaşa olup ötüdü. Şu bizim şu Kırgızyan'ın şu oyunları жақсы tinç olsun. Şu ballarga den sonra güç kuvvet жақсылық мақсаттарын Allah'ım versin. Biz Kırgızyan'ız var, tinç bolarlar, aman bolarlar. Amin aba. Айтқаныңыз келсін aba. Алып чыгып, ким бирөө айтып атат, ашырганыма 4000. Ат салыш катуу болуп атат. Башы көзгө карабай салып атат. Алдырганга койбой атат. Өрөн болуп кетти бияга. Барпык, көгарт, кара март, ачыдан көрбөй атам. Кызыл кыя, кара улак, кара алма, өзгөн ирисунун жигиттери. Sen git жүрөт. Қанша аттарды мен немен сатып алышты бұлар, чоң пулға. Қанша сорыңға таштап танылып атат. Bir жоқтап қояйын деп айтты. Соны айтсам. Қызмат та бұл Қырғыз еліне. Жер алып қалды. Натыйжада. Азыр улак жердің пайдасында. Не деп қойды? Таза шұңқар етчесе қанатын қанға бойылайды деп ойлаймын. Қайрадан әрекет қылды. Қайрадан әрекет қыл тыныштық. Натыйжада кедергісін тигізіп тосқолдық жаратқаннан улам. Тыныштықтың атынан улақ кетіп қалды. Ошо келеткан Турат Алабукалык бала, Рыскул палвандын баласы Кожомкул деген. Атты салчы жигит кишилерди таанып турайлы, байкайлы. Бул да палван бул ошо Алабуканын эки палваны болсо бири ушул жаштардан. Кыргыздын легендасы турат Мырзабек палван. Алабукадан келген палвандарга кой бергиле, жигиттер. Oyun ortada kuch alууда. Bir-birine koyguda emес жигиттер.
Топ сuyuğurak болса тазырақ, ұрдырғандар көп. Kim aldı götürüldü? Kim alsa da kazamat ekeni. Jo, düşürdüğüm ne oldu? Samat aka tarttın ha, Samat aka. Ay, düşürüp alsam to'g'ri. Mana salgan beyim. Jurat o kızıl forma. Oh. Kim kaçıp gitti? Evet, kimde gitti? Hazır sanalı minutlarda sesletti. Görünüyor kimde kimde. Fon bolup turup kaldı da mı olur? Hazır tanı berem o. Kimdeken görünmüyor, taşladı жерге. Жерге taşladı bırak. Ya, ne oldu? Uğulbay kaldı, uğulbay kaldı. Gel, palvan dua kılayım. Ak bolsun da otarsın. Kaysı atты aldın Marcel? Marcel, kaysı atты aldın? At, kaysı at? At, avamsız, baktı öktegen. Kalmak kırçın? Azamat. İyi gele. Bak akaga aşık oltur dağı. Aşık etti çağım dağı. Acıға. Erkin Mırza alıp çıktı okşaydı. Jaşlık komandasının murdaq oyuncusu. Жаңылы көш. Köttü gele. İyilik қалап. Бұл жақ дауыспен жетіп алып топты тапқан. Қатты қатырақ отырып еркінек алып шыққан екен. Кімге ашыр берген қат. Ашыр албай жүріп алыстық шу. Бұл жерде есеп болсы керек. Өзбекстандық қонақ қашырды байыш екен. Çıkılışmadı bugün. Ötenin geçili de mi olacak? Düşüp dur. Ooo, düşüp yetişti. Karagandarlap etti. Hadi. Yok, üçüncü oldu. Ya ne aytmaz o, bugün günü ağırladı, ağır çıktılar, yaxşılar oğlum, bu öz mesele kılgan. Koydum. Ha, burç kaldı da. Geçer bu şanda. Vakit alıp dur da vakit kızılık ya. Orada çıkart edim. Çıkart az onu gerek. O yerге daha gayret çıkıp kalktır da. Vakıttan daha düştü bugün ha. At kımıldı oturdu.
Tosup atat. Aşırı berdi ayerden. Vakit aşırı berdi. Vakit aşırdı bir kepke çanga. Bağış akaga. Bastır bastır bastır. Çayanda eken mına vaqt mingen qara. Okumuş barat eken. Bu qaysi Jezbilek palvanın jalına keleydi. Yerden kaçta kaptı aldı. Beri ayda argen beri. Argen. Ayda murdu aka. Beri vur beri. Gellet keyin yürütürük. Yerin sonunda kötü aldı. Мына жакшат эле да каратча өткөн эме кылган. Азыр ушул колоттон өндөн ушул алып чыкты бак. Канча болду сорун бак? Канча алып? 5000. 5000 алып келе айтып жолдон багашага оодардың да? Аткылык болсун ажы. Келгенден бери топтун ортосуна чыкпадым мен. Жана автанын үйүндө турган ат да? Өзүм люкам мына. Жөн эле подарка болду. Кулук болсун ажы. Сен тугуңа жакшы ат келеткен бирок молодец. Разы болсун. Молодец. Чаңгеттен мукуш экен. Кандай тартылып атат, эми колдон келишинче тартып атабыз. Күн бүркөө ачык. Ар кандай болуп калып атат. Бирок улак негизи жакшы болуп атат. Бул сорунду аябай сон. Айткандай эле айтып бастырат эле. Айтылган рекламадагыдан кошумча да сорундар кошулуп кетти. Ниязов, Манас. Бирөөгө ашыр берди чамасы. Акасына ашыр берди окшойт. Assalamu alaikum aka. Qanaysiz? Benim sesim karaldı. Kurat da gel. Yok değil de gel bırak. Açıldı. Ha, buranın. Kıyılardan beri götürülmeye turat. Götürülüp kaldı. Vay iş. Ha, vay iş ne yazık. Vay iş bir zamanda capladım. Bir tartıp yattık bırak.
nuku. Jetelep koy nuku neymiş ha? Nukenden gelip turatayım. Nukenden bir yerge kelip alıştan özü dağıdır. Erdik. Şuradan beri jetele vereyim, jetele karap oğla. Batır jarmaşıp olgan eken. Ayday ver bekem ol, çuak jetele nükünü. Jetele azamat çuak jetele atat, malades. Jetele ver çuak jetele ver. Bekem de nükünü. Artık işinler ağırken nükünü. Jetele azamat. Vakit jeteledin. Sazga gittiğine göre çıkarıp olsan mümkün. Meyman eken çıkarıp oğla. Jigitler jardan berdi nukuga. Azamat sana. Haydi tos bulboy tatçamaz. Yese ve nukunuk yese pulgula şunça oldu. Aşır alboy tattı, jetkirboy tattı tos. Sazga gelip kaldı bırak. Katı tostu o. Bırak hiç kimge karabay tattı. Birle tost oldu. Жақсы улақ болды. Улақ өзі шындай тост. Қармайды. Ошонун үстүнө улақ кызык. Уруш жанжалы жок, жақсы улақ болуп атат. Жерге урду же бирөөгө берди жалдан. Түшүрүштү. Эми түшүрдү. Men camdan o'tgan suvga qo'shamiz baxtli bo'y. Öte çoğun meni atıldım bırak. Allah'ım azamatlı sorun kutlu olsun. Nuku. Allah dilek bir dua kıl. Ne değişti? Dostluğu üzülmesin aka. Dostluğu beken olsun. Çoğuntumağı üzülmesin. Allah'lardan canına ulağa aşırırsın. Tın caman şu cayladın. Oynap gülüp edeceğim. Attı. Tanıştıra getir. At bir akam ki Calavat'tan. Oktyabrskiden Greydir degen. Azamatsız. Oktyabrskiden Greydir. Şındığında Greydir eken. Dınavay koyduk. Min attı Osman'la. Ulak büttü. Oh, az kaytam. Ben öt görüldüm. Batıra büttü, nemege? Ulak büttü tırada. Abaya büttü ulak.
Ya, evet, doğanlar gel. Azerbaycan. Sizlerde oynuyorsunuz, çapsa önde buna verdik. Yılda, 4 yıldan beri yürüdü. Cem Tünsüre oynap. Gel, amin. Baş balları, nime telesene tileğine gittiler. Ömürler uzun olsun, bala çağırma ettinç bolam. Dostluk nerede hiç vakta üzülmesin. Amin. Yaşlı günlerge Allah'a kibar. Жалпы жамаат келген кадамыңарга ыраазы болгула. Ашык кем болсо ыраазы болгула. Молдака берсин. Туура эле сайылда окшойт сорун. Амин. Жакшы болду. Мына дамылла берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maktalar olsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dur salam salavatlar olsun. Allah'ın uçurmuşlar zoralarga Allah razı olsun. Ekibinimlere amat olsun. Tapkanılarga bereke versin. Yaman adam sözünden közünden Kudayım saktap. İşlerini alaldan olmak versin. Kuday Teala acıgayan bargılar. 5 vakılar. Zuriyatınlardan kıyamat geçen takva dindar elge dinge hizmetine miras kılar çıkıversin. Uşaklar gelerki yıllar diyem daha çok bundan hem çok merakalardı bere vergiler. Kelgen adamlar Allah razı olsun. Kadınlar beken olsun. Tün çaman öyleri vergecet var. Emri ekinçini жерге талаптар улак берет экен. Жакшы өттү, жалпы эл келди. Эми улак деген бул биздин ата-бабабыздан калган салттык оюн экен. Ошо Жалал-Абад областынын калбандары, аксакалдарыбыз Өмүрлөр ака, Сейит ака, Атан ака, Абай ака баштаган жааматтын 20 жөрөбүз. 20 жөрөдөн ушул жылда 4төн бала достошуп ушул жерге келип, элдин ынтымагын бириктирип, ушул жерде калыс улуттук оюнубуздун жипке салбай, тээкке салбай, калыс таза оюн кылып бергенге ниет кылдык эле. Бүгүн мына Кудай кааласа келип ушул жыйынды өткөздүк. Барды тынч өттү, эч ким жыгылбады. Калыс колубуздан келишинче калыс болуп сайып бердик сорунду. Келгендер разы болсун, жамаат тынч болсун. Ошондукта жалпы элибиз тынч болсун. Амин. Ава сиз дагы дуаңыздар кала тилек болсо айтып. Мен ошо элибизде тынччылык болсун. Мына ошо досторго рахмат. Ынтымагы арта берсин. Жылда улак берип атат ушу кыргыздын оюнун улап. Ушундай маракаларды бере берсин, Кудай насип кылсын. Баарды тынччылык менен соңуна. Алмаз ака дагы сизге. Эме болду. Кудай кааласа улак жакшы болду. Мына ойдогудай болду. Колдон келишинче мына достор таза сайып беришти. Эми баары эле ыраазы болуп кетти. Эки областтан келишти, Оштон, Ош областы, Жалал-Абад областы. Эми бул бизге традиция болуп калды. Былтыр дагы бергенбиз, быйыл дагы. Кудай кааласа эмдиги жылдагы Аллах Таала насип кылса, дагы ушундай улак Кудай кааласа өткөзөбүз. Аллах Таала баарыбыздын кылган ихсан ниеттерибизди кабыл кылган болсун. Тилек максаттарыбызга өзү жеткизген. Амин. 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 Балага мен калам чоң дес окуйм. Быйылам келдим. Кантиңер жигиттер, жөнөйбүзбү? Жөнөйбүз ака. Жарадуу Агаларыбыз менен дагы маектеше кетели, оюн бүгүнкү улак жөнүндө. Бүгүн улак жакшы болду, иншалла Кудай кааласа. Тынч болду. Биринчи улак кичине үзүлүп кетти, экинчисин неме кылышты, сразу жакшы болду Кудай кааласа. Улак сонунда. Ойдогудай болду ака? Ойдогудай болду, иншалла Кудай кааласа. Жакшы экен. Кыргыздын жигиттери ушинтип ат жалында ар дайым ойноп жүрө берсин бүгүн. Айткансыз. Тынч болуп, ишиңе ийгилик ылгам. Мына ошондон ушакка ат жүктөп келген ол жерде биздин бир эр азаматтар бар экен. Ушуларга майлы жакшы баргыла деп коюлуп, базар коргон жергесинен келген биздин улакчы палбан инилерибиз. Биз о биринчи бакыт жетекчиңер менен сүйлөшөйлү. Капитан команда. Азамат ака. Келиң ака, келиң бер ака. Ат бериң, эми экөөбүз сүйлөшөлү, бүгүнкү улак жөнүндө ой бөлүшөйлү. Улак балдарды жетектеп мына ушу алыстан бияка келип кандай болду улак ака? Жакшы болду. Жакшы болду. Күчтүү салды.
Сезимдер кандай ака? Өтө сонун. Кыргыз жери, Кооз, биздин Сузактын жайлоосу кандай? Жайлоо жакшы экен. Жакшы ака. Бул сиз жетектеп келген балдарды бир четинен тааныштырбайсыз. Мына биринчи турган ким? Майсал балуан. Сиз өстүргөн балдардан? Кудай кааласа. Жанындагысы? Манас балуан. Онусу дагы Манас. Онусу Асан. Ал шопурубуз. Шопуруңар. Бул дагы чабат кичине менден алып койдулар. Бул Бакыт балуан. Бул Бакыт. Ол Кызыл жерден келген Мирлан бала. О, берки Манаса чыкалыпты. Манас берак карап кой. Мына ушу бала. Жүгөн тиккен Манас деген ушул. Эң күчтүү жүгөндөр тигет. Бул Манаска мен тамашалап койгонда сен 100 жылдык тигип атасың жүгөндү. Майлуу суунун лампа заводуна банкрот болосуң. 20 жылдык кыл катя бул пышыктыгында отур. Ака. Майлы, жакшы барлыгы жол, эсен аман жетип алгыла. Ойноп жүргүлө, ден соолукту. Майлы жигиттер. Базар курган палвандары. Тынч болгула, жакшы жетип ал.